Pei arani Emmanuel Baptist Church ek solong kita London. Mirjeng Teron MBBS ke paso na bang phuaphan Dwarbogri Press Club abitung atum pen karchodam. Dok mukai hitiang kang along ke pang terasai ke dengpon. Pia baha pukar bilam arjan sokang pupon pedolo. Jonaram kiling arong along HS lapen HSLC lapen BA sadlang ki undu natumaphan karcho jai me ke dengpon. Pini adab birta long pen kadu kabya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Je thandam sinang pai arani mate Mother's Day nang ki plang alamo. American rong so pirat cyclem bang phi inut ana jarvis po bang phi pensi pai arani nang ketalon nang chenglo lake pharokri sir kebraner kep aningkan arua chiklo ni phai kep adun thua bhom kuruar ni si nang talon nang chenglo son thot si pinyar ni ana bangke pier the dang nang chethang pluplo son se arua chiklo ni phai kep surihini reng ko trokar ni dipu rong so piadung Emmanuel Baptist Church amondulia long tame pai arani mate Mother's Day talon dun lo lapen athipi ke enpon lake Blessed Motherhood mate I hear jume ke long apai sarlam thengding pi thong ke pre siang deng so inkoraner kepen inkorasir ke palong si enpon lo Ada por phai ke pen mai pedo ponsi so jai mek borsing teron dikon EBC pen mai charilo anparta klim so maratum pen pe atuma phan ke panong alunjir parju ponlo La Pente Emmanuel Baptist Church along HSLC HSBA ki unatuma phan karcho pedo ponlo La Pentu Theological College mate arna malam ki charli dun MDiv Paul Dera phantame man ke do karbi poho buke hei hui pen archo ponsi la ke do anabang phwa bang phia phanta arna ma hirjme hangpi pon thulo Apithu arnamala mate paya kanghon ko an ke thia phuthak alam pastor Edwin ingtia hin pen than ponlo alangli pen ke than pon ke non idung ke do ahutle e paya phan chinghon thek thede mo idung ka vedet ahut ke chinghon jita avelo sonsi e pai mate sarpi ka vetum pusitame a hemasor mate achora phan chinghon vek nangji pusi than parjupon Apithu Emmanuel Baptist Church ari soijang mate U Department atum pen pai arania men pen pai do ana phanta nong AP pajir ponlo la pen pai atuma phan ke panong alunjir pusitame parju pon thulo
Aru ni Pfizer capsuri hini reng kora trokarni lakhain kora trok Dwarbaguri MSC constituency under volunteers terona rong asar sarsing teron lapen achor malaing tipia sopoakling mirjeng teron non hejong MBBS ke pasto na bangpo aphan Dwarbaguri press club abitung atumpen karchodam Dr. Mirjeng Teron ke habi hek penta school ki dun aning hang pik an lapen jong si school e dun long le pulote alangli ke kachiru lok lok titi lapen ke Dr. Mirjeng Teron ke alangli school ki dun lake rong bong khat don bosco school along pensi metric chepa pass dun lo lapen adun thu dipu government college along si admission endun si lo charli dun bom si peneng an ki MBBS angdeng an chepa pass dun si puthot Dr. angdeng chepa undun lo lapen alangli ke non amat ke puthot Dipu Medical College along amatsi training endunji puta pherangke thengno than pachini pon Lapen alangli ke surgery anuthusi endunji puta than pachini pon Dr. Mirjeng Teron ke habi hek penta alangli ke mang akam ke Dr. Anathu pusi alangli phan lo than bangatuma phan che thandun Lasimuni da longjong si ke mangakam do pulote pleng vekji penke chipadu pon pulote kiun eakam thang ta ave sitame ke mangakam abang pachun pon vek nangji anlote pir the long kiun eakam thang ta ave pusi rara tuma phan mesen pen alangli ning ke pathialam than pon Dr. Mirjeng Teron ke Dwarbaguri constituency Radaphan mesen nong me wan pilo athema arta jum hek pensi MBBS ke pas dun ke mesen lo puta Dwarbaguri arara tumpen ningje pon rinti तो कदो कवे Dwarbaguri मते Karbi Anglong ferangke bitung kado kवे फंदा ने लिहन पन कार्डम पजरेकलो कार्डम निलिमेन थारे Mirjeng Teron लपु के नेली पोइकलो Mr. Sarsing Teron लपु के नेली पाइकलो Mrs. Malang Tipi nearly schooling study ke dak Don Bosco High School Romong Hatpen nearly class LKG up to class 10 nearly takkan sige pass first division sin metric pass lo porque nearly SS banke difu government college pen sin por hilo hada 11 12 science stream endun lo por ni hada 12 pass first division pen sin pass lo apen putho nearly need a fund for entrance pidun lo 2018 ani kan ini ke pidun early pidun that pen nearly laso aruilo matiji la abhinel incident ke fota laso mat nearly hok na barbe ko hem 2019 ani kan banki ne coaching enam lo bhati elen long coaching enam lo man ne sur banke chakha dolo unko yala hai la pen nearly to hem course do that pen nearly hem se banglo hem se bang that pen nearly exam ke mi ase klo to man is continuously 2 months ne bet pen thore ne ke so hedi so mat thor bor I boran pai tum asu na malis lo laso exam prang prang ne exam pidun pen nearly MBBS kelong le so ni kan hedi BDS dental sini kelong lage Dibrugarh si kelong nearly BDS afit si kelong dak Dibrugarh hedi lapen mani nearly pai ni putom han se thano lason pelo mani pai man ke hem ko family thon le je thanlo dun dun bangal anta be kolam hai mani le bang si pulo ni ke la le ke sar di kali
niki MBBS ki por hiji kusen pai tim por hanse thamlo ma nangla ta por la pen nang ko pi mana ni hang la de nang kini no clemon mane bang ni kan support hange ni le pai ni ro han ni kan support mi thani un anchi padu ko ma 1 year ni hem pen study lo ni ti pulong ta do no anta hala hai 2020 ni kan de nos ko nai pot balong ta aise do hai nos mo khatar thib do non ta an par ke nili so year bang prepare from mikala mat nili so amar ta misen no so ni kan ni kelong amar first counseling ni diffuse bi ako ni daksi dun bek jipi ani mena ti mo pota ak banke misen masini le daksi dun bek jipi an masini le bang first counseling ben masini le daksi don poblo an par ke ni 2020 21 ani kan exam pidno masini 2022 kan admission lo kinon 2026 man MBBS ke charlie ke acha da hamu ta joti boy kali kisung do lo kene nili tung nijer po tung benda bang khai tang ke thek dat kere da khai और बड़ी पिक पिक बैंक ने हदाक दाम लो ने था फर्स्ट सिटिन लो बड़ी पिक सिटिन ता काली हदाकले दाम लो दा एनवायरनमेंट का प्रेक दो बैंक बड़ी पिक पिक बैंक कॉरिडोर लो ता जो ता मासी जो पांचांग तो पढ़े री नानी बाथरूम लो तो दन पढ़ी रे जी बैंक बड़ी पिक पिक मसल हाई तुम लो चार्ली तुम लो मासी ऐसी एनवायरनमेंट लो मते दी हदाक बैंक पढ़ी लो मासी सोंसी बड़ी दन बम लो अपन बैंक के एदी टाइम टेबल को बैंक एदी चिप फिक्स पामे का बैंक हाई तुम एदी अदाप लाना पोर्ट नहीं लाना पोर्ट ही नहीं evening kal an porhi ni ana kontal mane smek jangi tai si bang rutin paka paka do la so joni si bang ka ti un ha rakhe de lai chari jun nong lo ha che than nong lo Nises bigang tu asong taglo hoktet bangke non ilisupo undet po alam chat bangali hoktet bangkati athe tangka do benle chumpe pasali ning putakali hoktet ni tangka tawe nilisupo det ke ekdom penangana kisung bensi la basong deng si paundu athe ke ni tum kena iya son de ni ane alang kena iya son apor pe ni tu pi nong le prai ni tum ke chak bensi alang fan pi ini na hang lo budin tum prai hoktai si hin bachik lo yone fi alang fan pi nong la son so taxi nili je kado gawe non kalbingora pande nili je si mises pigang tu nalo ki bori long ke nili mathating te chunji ma ko padu a hem asoma sitam hedi padu ason je tum sitame alang litam si apia putum na si padu dun pen sa asomar pan lahai to wat han luputang te jima pasi mathama the nili tum sitame opet bange tangka witim be si tum tak pachari mane nang than than ha acha ka tum hedi साइंस की पद्धति बाकी तंकाना उपना था अते नीली फेस लोंग लो साइंस की दुन पुष्पा में साइंस स्टूडेंट पुष्पा में तंका के नाम के कले होकर बाकी होनी तुम सिपा फेरी जोंग जोंग लसी साइंस स्पेशली पो तंकाना की जी बुक हेदी लसन में डेली तुम काल बिजों के प्राय तबांग सोलों के पानी की पास में के मिशन तुम सिता में हेदी लाग तुम हेदी लसो के फ्री पेमेंट एडमिशन एपीआई हेदी दो ada sesuatu ini la Aklen silo la merjeng terane ke la bibes ke pas bank la pena so dun gado so bahini la pena tin so ke las la merdan teran pi la merjeng adun bang la pen jermika teran pi la pen longjeng teran non class 10 por hit bom la bankenon nit pi dun bom adun banke non kucing lata kucing kita ini berhati la pesan gila la hemasorta anke bori gila la penilita sekai si ini la se tamai jo kharas don thap thederlo la so mar technology to men panic A cleaner place today is a safer future tomorrow. Pathepi and Ponsi, Dokmuka Municipal Board Lapen, then Daghat Longmir Jeng College atum Chelang Ponsi Aru Nipai Kepen Krisia Parman, Dokmuka Town Angkang along Kepang Terasai Kideng Pon. Bangso Kepang Ter Pon along Ada Porpai Kepra Chitim Pen, Anarlo Porpai Hinira Chitim An, Dong Muka Kahiti Angkang An Kepang Terasai Deng Pon. Kepang Terasai along Dokmuka Municipal Board along Executive Officer Rasong Teron Dokmuka Municipal Board Chairman James Singh Teron Vice Chairman Rebecca Ingtipi Lapen Ward Commissioner Atumpen Chenglok Longmir Jeng College along Principal Bibison Rongpi Lapen Lokichar Lieri Soijang Laso along Karbiang Long Lunsepi Akang Saing Hipi Chetong Lunsi Kepang Terasai along RDP Pon.
nila Dr. Municipal Board Executive Officer kay Rasong Tiro alang di initiative NPN lapente laso kipang tira long nang kecirap dun kirap chitu dun lapu long mirjeng a police ahin ben stamid dulo alang lipu principal kami nang chetong dun kay bibison di rongpi dun lapen alang di faculty tum tado lapen student tum anta bank ko rap korni son alang tum na chetong dun lapen dak municipal board dapat kormucari penjenglok staff kami ini tenang sih ini Indian angkang pilong dan Jepang pir ke akenang sotku non la central along Narendra Modi government penjenglok dak state along Dr. Himanto Biswa Sarma Chief Minister Raso government penjenglok ni dak karbengno Thomas Council kecaripon akai Dr. Tulur Romhan penjenglok jen along tin atau pelo tia so penjenglok ma hemkom hemra school hem penjenglok official institute do anta ke pangkir bang akenang sot pula so happy and pen pini ni tum dak dokta municipal board atum kami la mungkin tulis pencerak itu dak pangkir sai pangkir kono so kete kono long lana pencerak itu di tum hantam ni tum dokta municipal board hen pen chorolo jen pini lason an nang kecerap cutu dun pangkir bangke ini tu makenang sot tu matha pensi lason ai cutu dun choro pun la bangke ni litum aciklo yon bang ciklo jonlong ikoi bangke ni litum di bangke la sai bangke dengkon ate la bangke ni litum han angsong penstami isi circular do directive do hula swat teng pen ni litum bangke dengkon konje aruni paikep Bungkurani ladak Dokmoka Municipal Board lo dak Dokmoka town no jasmet Dokmoka Municipal Board pen ki patri tipon ke panghir sai labang so sai long nili tum pangka cirap citu nang nili tum long building college ahin bes kami panghir sai long cirap citu do long si jasmet nili akiro si gantung Dokmoka Municipal Board jasmet di long executive officer ke hai Rasong Tiro kepada Dokmoka Municipal Board Chairman alang Board Commissioner Kendanglo ang itu laksana sai alang itu kideng ko telo lapen di kurang tu menglahan no laga Dokmoka Municipal Board ke pakir ki ason si kapre town lo pati lo rong ru Kendanglo Charlie hem Kendanglo and san ki kon an kami lo puson ki tang kira sai di dum bek nang lapen di tum police lo sedang di tum mang irui pen ni tum volunteer ni bagi kai kisa ni lo puson ki tang kira sai bang ki kopi posin ni tum lo puson ki tang kira sai ki nang kok ma di tang di tum jong si ki do ki thak jong si di tum ki tang kira jir di kulo tang di tum kisu ko ni Kendanglo ki do ki thak si dam ni tum reng dok ni lo puson ni tum tu pon di lapen ni kaddo ko be solang do kardiara ti doan lapen tu pirthia dang ti tuan pang isi pachi di bang lahan lo ili tum ka tang thira sai bang kai ti se kamu tum de nganji ili tum ehem birubi thing mo chapang thir chor bang tok chi di si ili tum ehem ban ang tan si tami ili tum chapang thir nai lapen ili tum chi matha nai bang ke ili tum ehem ban ang tan si tami ili tum emithang hem lu si di tum bang ke chi matha ponang ko lapen ili si kaddo phan isi ki than tang tum bang lahan lo ili tum jong si kipang thir bang aning hang he lipu tang te ili tum kipatir bang patir di nang ji la bang ili tum clardak ni ili tum chini nai ahok lo te mai ili tum angkang pi tum dir angkang pi ili tum ali sivet apu pa ini bahai bang ke klen diun e sitami ili tum non son ini ili tum dak Dokmoka Municipal Board la penili tum college ke chirap chitu dun pen so ke pang thir sai bang ili tum ki bang jilang ani sitami ili tum len pom bonai pen pom mo hadi tum commissioner ta hai so me than pon no la Dokmoka Municipal Board kan sitami ciklo jontan patai si tepang sira sai bang claim pon ji situ tas ini lihin sami ling sam piklo Lakhain ko rapon ni lip MSC constituency ka parlo choki hula habar ni phaiser ke parni pia baha pukar bialam arjan so producer Mohon Hanse hemalong ingpu pon tanglo Nili pahavar alongta lunjer lamjer mate arjan alamdo kaselam chi hungdun bom si aprang anathu kengkam chi jordun bom tanglo lason si bhupen teron pen ka son se pon alam arjan pia baha pu arjan alam so kaselam pon tang pe mesi producer Mohon Hanse hemalong amat lapen alang lipen ajok si labang so alam arjan sota ingpu ponlo
Mohon Hanse ke nu choki hola PWD Road Division Officer anparta nongnam ka chithang klong bang ki du ki sung ki phahut methang akhia da chinghon hepin pen ke rap ki pi ke pajerdun aning ke menai abang phu iklo aning ke me parpi ka bang phu la pen bang ki sung ka chitong ahut ke rapdun arjang pi ka bang phu lo Pia baha po alam arjan soke alang lika chinghon achor karlitang Jenny kiling pia men pen panong si dihin amo anta cherap chito dun iklo Kachitong dun Director Bhupen Teron Cheparjan Bangphi Mate Lunse Pi Sonia Hanse Pi Cheparjan Bangphu Stefan Be Anparta Nili Press Club a President Lapen the Leading Site News a CEO Kolom Singh Teron Lapen Nili Press Club along Maipu Barim Samson Ingtiatum Chetong dun si Aliracham Pidun Pia baha karbi alam arjan soke langpon long ji aphan Bhupen Teron YouTube channel along pak langpon po mate langpon long po pusi pherang ke athengno Director Bhupen Teron ahin pen klarda kalam than paklar pon Palong tamisi lamarjan su ke salam aphan me tu neta me pusi Charlie dun mom bori dun mom la song mom pen chon la sar tana cho ko thot ne to aphan ke bang lo puson lamarjan so ke peselam bang ke pason sit huye phan awar sainang pitusi ni tum pia baha wa lamarjan so ni tum son si pon no sela bang solong nang ke parjan do na tum bar parta mel bang salun nang ke lun pidun na tum mang bong pen ke jeng hanang jer lo sami senia hanse pi alang le pen si alun da me lun pon lo pen ka parjan dalang le se parjan pon lo pen la solong Kecapar janun rapet atum thari nipsoning ti akan sar Stefan B lapar tame sami Sunita Rompipi lapar tame kapre kapre tum separ jantum tum dola sejak samet kado be phang kachening ri bangala hello apan film kelang meu thek thetas tame na tum kado be tame nang kelang pidun pe nang kecerap nang cetudun je pansi chening ri perfect lo lasi avidu mata lamarjan so tame penap ada por pen neli YouTube channel along ke Bhupen Teron wa YouTube channel along upload pon po Kano minute bag doji sa kado kabi film sa bang ke minuting koi bag doji short film masih asa po piti hek te ki bang jilang sa menang tum lapen thimu shot project kedeng bani lopson do manang itu itu makimang maneli na pet akar I thalalo mentu pen peta thek thedas tame Ado be lamarjan pe ni ke selam ye phani ning hang o pen bori pon bom lo tame nona mat la pu asu ba lamarjan su si selam pon chot la masih mu ke bang journey da to war bar sai mi pon bom pote te ma chot a film ba ding ma chot a film tame ke son si pon ji phansi te mang do ba bori pon bom Anh nó bên cô lăng này teron sang ho bên teron sang ho tầm bên sẽ than chỉ muốn mình sẽ lại càng phúc con này là con cái thua mi về cái mi tầm pan cái gì cái than con này sắp sẽ lấy tầm lại nó Tila bang so project ke la nilip angkang long sila ki shooting ma mante along break da dam dua baguri dam lo nilip ada te nang lela ke chengsi project lo la pen next ka break ang deng tamen nang le ko la son thak project ke deng pon thuji la son do ma oh là son sẽ mà thap pom pom nona bang kanang lela il dum kar bang long la pen ang tan sami ka shooting nami phan nang le tum planning do ma là sẽ than chỉ muốn bên một lê rọc ta hay kalang tila bang so a film mate short movie mate la so project mentu si kang puji ma so putak nang thani ma ini sini kang kupon he pina dapat sini kupon la YouTube channel men than pon ma channel ma penteron YouTube channel Jonaram kiling arong along HS lapen HSLC lapen BA satlang ki unduna tuma phan karcho jai mek ke deng pon Aru ni phai kep suri hini reng kor trokarni ada por phai kre sirachi team apor malom Jonaram kiling arong community hall along HS lapen HSLC anparta degree satlang ki unduna tum ari soi jang atuma phan karcho jai mek ke deng pon Labang so mai ke chari pon ka sen han se pi lapen kang bura kilinga hin pen mai ke phalam the klar dak pen than pachini pon
ka ethansi pia hin pensi aluhi ke pachini apor en ponlo lason si aluhi manpeng pen ka chitong dun chandra timung manpeng aluhi sarpo sorot chandra be kcs scale e klembang longki rongpi adp o ken singkiling pratsai klembang gloria terangpi halongbi bilongbi college lo than bang pen chenglok ke the ki dingatun chitong dun si bang so mai long rdp dun Loki Charlie akenang sot Loki Charlie pensi kathe anga towar kengkam chi Jordan thengji lapen mesena result chepalong dunji lipute ke Charlie chepaduk akenang sot anparta api apo jesemet rdgp dunangji akenang sot pusi than pachini pon Karcho pon aphai lake Sri Sar Kirikiling BA Sri Sar Angtong Hanse HS First Div 64%, Sri Chikri Tiso HS First Div 62%, Archim Kiling P HSLC First Div, Miss Arklim Rongparpi Third Div, Miss Sengmebon Rongparpi Third Div, Rimbika Timung P Third Div, Mukesh Tiso Second Div, Aklar Timung Second Div, Sarlong Kiling Second Div, Lapen Chase Championship anong e lapen Beauty Contest anong e chepalong dun atumaphan karchopon Bokajan hanjang lang sopen Bisnu Lekthe nang kilo birta Tang te pini ada birta bangke kangtoniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru